Dobrodošli u ovu vođenu meditaciju o kreiranju života iz vaših snova. Udobno se smjestite, zatvorite oči i duboko udahnite. Dok se opuštate, dopustite svom umu da prizove moć mašte i imaginacije. Duboko udahnite kroz nos i izdahnite kroz usta, ponavljajući ovo još 2 puta. To će vam pomoći da se opustite i prebacite fokus sa svakodnevnih misli na meditaciju. Sada počnite duboko disati u trbuh, jer je to jedna od najboljih tehnika uzemljenja. Udahnite i izdahnite kroz nos. U početku možete brojati udisaje, jer će vam to pomoći da se brže usredotočite i odvojite od svojih misli. Dok dišete, na trenutak razmislite o konceptu mašte. Mašta je jedinstvena ljudska sposobnost koja nam omogućuje da nadiđemo naše trenutno okruženje i istražimo nepregledne mogućnosti. Budite zahvalni na svojoj mašti, sposobnosti imaginacije, jer ona je ključ za otključavanje života o kojem ste oduvijek sanjali. Sjetite se riječi Alberta Einsteina, koji je rekao da je mašta plodno tlo na kojem nastaju snovi. Prihvatite istinu u ovim riječima, shvaćajući da vaši snovi nisu vezani ograničenjima stvarnosti. Vaša mašta je plodno tlo na kojem vaši snovi mogu pustiti korijenje i procvjetati. Sada se zamislite u mirnom prirodnom okruženju kako hodate po livadi zelene trave i šarenog cvijeća. Livada je okružena veličanstvenim planinama s bijelim vrhovima. Potok je s vaše lijeve strane. Možete čuti umirujući zvuk vode koja teče i pjev ptica. Dok hodate vrhovima prstiju nježno dodirujte travu i cvijeće. Pokušajte ovu sliku učiniti što živopisnijom, osjećajući toplinu sunca, blagi dodir povjetarca i mekoću cvjetnih latnica na vrhovima prstiju. Važno je pokušati osjetiti ovo kao da je stvarno. U početku može biti izazovno, ali s vježbom ćete napredovati. Dok hodate, odjednom se ispred vas pojavljuje prolaz ili vrata. Kad prođete kroz njih, ući ćete u paralelnu stvarnost u kojoj živite život svojih snova. Živo zamislite svaki detalj. Gdje živite, posao i snova, partnera, djecu, prijatelje, dom. Budite što precizniji, osjećajući, slušajući, mirišući i dodirujući elemente i ovog života i snova. Zbog toga je početni dio ove meditacije, odnosno vizualizacije, tako važan. Odvojite nekoliko minuta i uronite u ovu vizualizaciju. Izrazite zahvalnost na daru mašte. Zahvalite se na moći i sposobnosti da vas vodi prema životu kakav želite. Shvatite da u vašoj mašti leži sjeme kreacije, na čiji će rast utjecati vaše namjere, uvjerenja i djela. Sada se polako vratite u sadašnji trenutak. Ponesite viziju svog života i snova sa sobom
znajući da vam je nadohvat ruke. Prihvatite putovanje koje je pred vama, jer ćete snagom svoje mašte pretvoriti svoje snove u stvarnost. Kada ste spremni, polako otvorite oči, unoseći energiju svog života i snova u ovaj fizički svijet. Poduzmite nadahnutu akciju prema životu svojih snova, znajući da imate moć stvoriti stvarnost koja nadilazi vaše najluđe snove. Neka vaše putovanje bude ispunjeno radošću i beskrajnim mogućnostima.